Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik TV si manamian subject TV si manamian dia TV sarwe si Ibnul Qayyim al-Jauzi yepin mula-mula duman mehjehin so mula-mula tehinang we manusia atau pengesuaan we manusia duse si atas telu parakala kasi mula-mula duman pente mehjehin ni apa aja mehajja ni cuma ini ada so pente ko mula-mula tehinang we telu amban pengesuaan manusia duse mula-mula tehinang we manusia pente ini tempo ko itu ne kita dok menghapen na ko itu asal ini pegua amban telu parakala ni duse ubus me duse lay na duse haji insyaallah subhanahu wa taala mian telu lay so itu man haji pente idu se mehjehin Sebenarnya pinta ko mula-mula atas telu parakala penne ye asal yan peniania si manusia mura tehinang ne ye ne atas telu parakala duse tuju Allah subhanahu wa taala. Kaisa pinin lian indamamian kaya bang si anas kay pidit ye ne kitag syirik tuju Allah subhanahu wa taala. Kitag syirik. Si kedua lian yene pinne lian al-qatl kipeg bis ini kuito ni ada asal kaya mendunyahin kuito lian gana dia teke gani alu yene dusinin penia lu nam latihan yene pagpapate pagbono pinono mandabuwa pisirang buwan si kedua lian si ketelu yene al-fahisha yene pilihalan lian tabi'an da masjid magzina lella ruprende mula-mula naus anu te ko itu penuti ko itu si kahalan manusia ko itu asal tiya maghapen hintay nagsyirik to bang pikir TV lian to piningga dia kana nagsyirik ko itu inain nga punong baru si barhala atau pisi santos ni simbahan sila gado sudah gua masih niya lu sikit bigete lesa kini kituhan TV duk mismo penia me tekeleku si nambahayang ni kita vi ngenduaan ni kita bisa niyan bersuang pete bisrahin deben tuju duaten bilon na ikutin bituju Allah subhanahu wa ta'ala sirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala si kaisa Bigay silikin doang ginis niya pinne haji dok niya diki. Namus bejahin bigay baka silun tenu TV. So iga na pagpapane te balik le. Na ako na me niya tekele TV si me kiwalaman te misami at bangkite numba si ano. Sabi niya di dumen tuhanten tinuhanten sinumpaten Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen pemekuhanten Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen pemekuhanten isaten. Sama na ipin ete mejahin. Nobus tenia si manusia ining tehinang ne pagi bano doan depende kilo anak saya tapi mian doan do kita anak anu mian tinengkado kunung basi marhala si santo samian asal anu ko tuhan ko lo taro tigai sumagwa silikin pong tinainan dia pinne pasuno si di ba ni dia pinne nian asyirkul asghar ini asyirkul asghar yang tinio nian sahabatin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pinne riya ini pinne pemekite no si pengkesino bangke o magibadat tuju Tuhan wala siri kien na bang halumian gata hinang TV gata hinang manusia gata hinang manusia kakit ibu simbahan tu kakit ibu si menuruk kakit ibu si mepoy si matu sa amin maku ka sumagwa may pesunuinin natia hindi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyan si pag-ibadat na si pag-ibadat na yan hangkan asal lilikaw tad kita maramalan
النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبان حديث أبي هريرة نوي صحيح بسرانة حديث فإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. Pasal berpuasa ya, bagaimana berpuasa? Mus pesuno, pinna warubba qaimin laysa lahum min qiyamihi illa sahar. Ini besar sembahyang nih. Sini ku itu tapi amian nulu bisa ya lu enggak bisa enggak lagu dari sini belamurin. Ya ini kita berpuasa, ya ini kita bersembahyang. Dan sini ente hinang ria, etinan hinang syirik. Amma dan bangsa iyan paghinang pagpelebayin. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpuasa ni kita bi. Atau magsambayang ni piti sambayang. Wa rubba min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sa. Ini apa ini ada kala bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si magsambayang ni. Asal multazim ni. Niyan aktif pagsambayang nan gay absent. Gay inuhan na sambayangin gay nantikala na sambayangin. Sali do si lumaan niya, sa do si mesid niya, tawa, ang tangat na asal bang teka, wag ito ng bahayang. Atawa nan asal ay ni ano nan, asal pisimasid na tawa, gay ng bahayang mang dilihanan, sumewa luo, dan kekahan sabi, duk tigite wa ng bahayang sabi. Namus pinnabi, niya penne si manusia. Atawa ada kala, kau penne, si manusia magsambahayang gapin niya itong basere peningge na magsambahayang lay. Gana isa na ang bantuhan o magsambahayang lay milingkan pinne yan ay luog na lay. Luog magkuwatinggain magsusud magtingko magruko luog na ating nga niya bangtumba sa Allah subhanahu wa ta'ala pinne isa na niya sa uta niya tumbas na ang bansambahayang na pagka magsambahayang lay gapin niya kapin na niya. Sebab ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagya ini nun pinne, binawa na pinne magsambayang nen. Supaya kita magsambayang iwe pagkisin na manusia. Supaya kita iwe magsambayang iwe, magpuasa iwe pagkisin na manusia. Supaya kasanglitan iwe basa kayo magpuasa, supaya kasanglitan iwe basa kayo magsambayang ang manabuali. Sa yan ang bahayang manggaram kekahan, Genam bahagi muwasi manggaram kekan atau bangkara sawit. Nah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayan kahalan den paghinang den nara sa esen. Gani tumbas na melingkan ina lug na lay magpuat penggeli. Sumagwa bangaman Allah subhanahu wa taala ini gani tumbas ang Allah subhanahu wa taala ini syirikin kemon dose pero Allah subhanahu wa taala kemon duse inna Allah Allah subhanahu wa ta'ala kemon duse pero Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kemon sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala asal bangted manusia in pesebuto tujuye nagsyirik tujuye sa miyan kumik haram yan tak na lenum basaddi amar Allah subhanahu wa ta'ala dok etin pag-ibadaten niyaten bukan tak mag-ibadat tujuh Tuhan sumegwa ka karena Allah subhanahu wa ta'ala tinang tesyirik tinang maksiat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ibadatin tinang maksiat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala puasain na iyan Allah subhanahu wa ta'ala bang umabot manusiain si duse yene syirik na iyan kemon duse Allah subhanahu wa ta'ala niya kau niya ase Allah subhanahu wa ta'ala yesi amek durusayan seddi ang pansyirik iram puno ene bang kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala kau hege begitu antas may depende sa Allah subhanahu wa ta'ala sumewa nansi bisarainin sumewa bang pinne enen nagsyirik tujuh Tuhan bang enen pasekuto tujuh Tuhan kung ito bisaramian asal katet na impunan Allah subhanahu wa ta'ala siya dahaniya impunan ni nanasinin angkan dilikaw kita manamalan niyan bang emen umay pirim simbahan luga betu si menunuk si tebi amia dene mejin luga kita sumewa ekka peniani pesa inde wallahu alam mametak na medigidigi punya tikiteku fiu si me kubul
ina na riyan, duk piusi may dalam mata ko, buo may kinakan, basta pa makan may gin ko, maglamas. Hindi ko bang, sampai ko ito niya, may pengaji. Bangga, may mati, may tibib kemon, may kepuan, tibib may deluyan, asal kaya niya, may abduhe. Siya, naman ko si Kitri, so bang mati, ini siya, yan nga niya. So bang taman niya, pa siya ko ito. Sa mas pen niya, bigyan ng menuya, may ginang si may ikubul, may ginang pisi, may maglamas sa miyan, may kepinay, may si may lendungan, magano sa miyan, may bangkite piyo, Mante pisi, umaman may gelendungan, na pinay maglendungan, maghapalin siya ako ni Alis sa mga lahat kami, kaslay, sangin, arap ko dinahin, sabi siya inadyan. Doon, heling si Pitulihan. Pero umos, isa yan. Bang piyo kahad, peke inuinuin na, manusia may ibarat ang 40 lugay tinibaw Allah subhanahu wa ta'ala sa ini pagkakad ni si Benuli, si Elunuan ni. Naus ina sirit tihinang din. Paginangan Allah subhanahu wa ta'ala sali, may kuha na tawa sali, yan hinangan ni sali Allah subhanahu wa ta'ala. Na may iya manjari. So may mainin, kung may tabisilin ko ako, kaya tihinang. So may iya mula-mula, na pasulong siya inumihan. Piyo ko ito ngaji, ko indama, ko si niyan anas, ko ako piyo ngaji. Pagi, siya kalimanan. Dumay ko piyo ngaji, patut sikaw sa ikhlas, siya kalimanan duk. Sumegwa duk na haji pirayan ako, si Malik, duk indama, duk si anas. Gadi na pinikiano. Yan, siya nagsuko sa ino. Duk wajah kaya na asal basag ngaji. Duk wajah kaya na basag, asal multazi, sa madalil aktif, asal ka na pinagkaano marako. Sumegwa, dumay ni karna Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kala luwa na kami si talungon magklasit niya, si picture. Ganyan ko, sabi kayo mga bus, pag-aro lahi, pagkemot, pagkemotin, si nagpingadyan yan ay tandaan ng duman ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala, magkemot mo, ngalimot, atau anong inuwi, atau iri sabi yan. So, antag, nalaan namang sa'yo, Bang siro, dada bawa te pitu akamatan, dada bawa ko pitu anu te besi pengen so ngali mot kit bi ngali ling kit bi luna si luma te bi ada kit bi ngalat jaya si menu te bi men siap do siro saya ada ada tadi so semua pitu kit bi ini karena Allah subhanahu wa taala bang ni ada pintar men karena Allah subhanahu wa taala dada lo kit bi ngaji bang ni berman karena Allah subhanahu wa taala dada kit bi sembahyang Bang dumando karena Allah subhanahu wa ta'ala dani kita megpuasa pergi sabab ini bisraini lugar haja kita wi wa rubba saimin laysa lahum min siyamihi illa al-ju' wal atas demikian megpuasahin gak ada Ramadan itu sumegwa hawa basak megpuasahin na nian law salim samian atau an hamis duk Jumat gene anuhan taban asal mo sige lewin kebalen Semua dengan pikir Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sini, apa Nabi ini terdoa lagi. Ini apa hal apa ni? Saya mengambil Tuhan tak ni. Sebab dia, ini tumbas nanti di haran menunggu sana ni eru binain. Ini bilang sekitar ini. Dia nasukin pun sebenarnya. Mui hawa amal habaran ini maksiat. Maksiat. Pakai kerupangan eru kerupangan Muasa magsanda siya kan Allah subhanahu wa ta'ala sabihan tong bas ng piye ini melektakan lang kinagtuir sa amin sinawa mga Allah subhanahu wa ta'ala ipinain puase bangkan Allah subhanahu wa ta'ala bang kita muasa kan Allah subhanahu wa ta'ala dahil madamli dahil lewat kita muasa kan Allah subhanahu wa ta'ala ba'ad Allah pinatala manusia memusayin ang bangar kaajaan ng 70,000 tahun talahan Pengilengan sabi ikan Allah subhanahu wa ta'ala namu kuyen kepe mga Ramadan leitem buhat sa kita kumuasa kam ko itu le upama muasa ke sunat Allah subhanahu karena Allah subhanahu wa ta'ala ayan tentuin nah esa sayan do bisan no mismo simulan Ramadan pues ano talo lewin bang dumen no karena Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa nabihin bang dumen ikhlas sumegwa tepi temo to jusiri ene bangke wajja megite atau bakal duka haja takali samia no megilang keo gara gunane sumegwa tedok nun sirik atau tedok nun mian dusi tu Allah subhanahu wa taala gana ene tandaan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbas nen
tinengga ni atung basa Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa ine tedo ne tinang ni peduse bang kenian dan duben kar Allah subhanahu wa ta'ala atawanen tinang sirik ibarat kemon duse Allah subhanahu wa ta'ala kon te bisramian inna Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya Tuhanin gete inampun wene ge minapu ene ene manusia pesekutu tuju ye sumewa bangdu se manusia sedia amban ko te bisaramian sedia man te bisaramian wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha inampun bangkina be Allah subhanahu wa ta'ala inampun so bangkai na iro hangkan dusehin dahi te pinai aid hati te bisara bang sedia man magsirik nian oke, kan inampun berkuati Allah subhanahu wa ta'ala. Mepine, kada binte, ketine labas perlu petakit besamnya. Kita bisa Tuhan inampun do. Nada, so Tuhanin wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sina aja kinabayan Tuhan inampunin. Tapi nawe basa men puasa mensirik asa pun kurbasa ai semua. Ketine banggairo kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala si anu man inampun sa prosena lagi inampun kwaro pusa magsirik le jinak sa ino kada ko nada asmina daki tabi mian sa ibisara Tuhan ini awa mian hapnen juki tabi pamahapnen si kita imbi daki tabi uwe pinain mumuspusan marante bini kita magiba anu tangiro pin bahasa dahat sa magsirik inatnaro pin na mapansi Tuhan si kita daki tabi ngasi sa iyan sumerua bangkemon maksiat asal halian tri pe pangada pemegasan Tuhan sudah gua bang aawe bang ada bangkemon isab ini pangadakan Tuhan ibadat na inang tebe iyan mian suku di pinapanjari kita bi wallahu subhanahu wa ta'ala pilu sikit nak ibadat pilu sidunya dilak ini iri maksudnen samian duman ini ruk ini semua magibarat tu Allah subhanahu wa ta'ala yani antagna si Ibnul Qayyim rahmatullah alaih yani ang tagna mula-mula tehinan pewaan duse pengesuan duse ipun Allah subhanahu wa ta'ala tuju yene pesekutu tuju yene sirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala sekesa si kedua yene bian bisan bebek sirik tu kulang pe lihat pintu lihat niat masih sumegua waliyadu billah si kedua yene pin mian ini al-qatal pengesuan mula-mula tehinang manusia atau pengesuan neduse mula-mula tehinang manusia pengesuan neduse tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini ang papate pun napitil ko sa itu na me pinta me gina kita bersuai inakahan sa amin sinisuhan pinailis lahat sa amin me sinisuhan ko may saat ko may disi memakan gini pinai ibig bono dakot ibig bono lai dakot hel ni kama to tenalo gam sa amin kita me kan dia kita bilang si Pilipinas kita wante me anda ke pinailis si Pilipinas ko ito si Tumura kita wante me dia kita betul talas sa saudara anta glesi limitan limitain sa amin anta glesi si mian Tumura si tipu-tipu si bisip sabela si kita wante bisan dukit tibigalay ini pag-story pini mati sa amin lesimian. Pinapati, magpati sa amin. Na, demikian, tusin lahat na Arab to. Ito. Kita libot din. Inshallah, magpilisap kita. Lo sa ito, may Tuhan tibinin. So, malingkan, gana pa sa pite, klaro. So, may guwa, kamanti, bisim alat sa duyan. Jag ne, gaan. Egypt, jag ne. Ano may pewan, may akamatag na. Libya, jag ne, larak ne. Irak larak ne, peguan me lahat ne abiyaya. Syria larak ne, Yaman larak ne. Kana niya, antag, ina sa. Melat antag, melat me, diban melat kisya. Antag, ito antag mo ito. Ine, megbono. Sino megbono yun? Diban milikan dukwe, yan ito. Diban milikan, resat dumay. May pisan na pinta niya, pinta bahawin. So, zero pa rin na, ano sa zero nilemin sa amin. Siya pag isa siya, Arab pag isa Arab, Muslim pag isa Muslim, puro sa amin. Lusi kita may demikian. Lusi kita may demikian,
gene suka pek ano pek bisara gene kana pemisahari peka asal menurut asal itu kue pek dengan kira-kira itu kira-kira manusia itu ini saya ini kehalaman kemo dunia ye megbono amban na buah bisa buah bulinaan megbonoin atau memonoin neinin dan asal dosa haji tujuh Allah Subhanahu wa taala dosa haji kemo dose umbul dan buah ane haji tujuh Tuhan yene megsyirik kok bisarnya di nampuno ini si kedue pesuno si sirik yene bangke umapate kana kesebetna sama Allah Subhanahu wa taala way haji dosehin nama ko gama abdu way pesuno bakas tebisrat bil subject beri shepe enuta ko mali kuito way pesuno dose nian memetein hejenen si megsirik tujuh Allah Subhanahu wa taala ines sarabana umbul duwe dehelu tagna pinakahaja amban kemon duse ini megsirik ini menta bisaramia banggay megenian bang tebomate sirik niya ini giram por Allah Subhanahu wa taala sumegwa bang seddi duse tebomate seddi amban kepegsirik look tevi niya manusia mati bentel bisara niya maasiat ne sumegwa maasiat nen dumen donen sebegsirik magkaga tujuh Tuhan niya kau bang kinabayaan oleh Tuhan ini inampun niya so bangga itu inampun melengkang bang megsyirik ten asal tebon ni mate gake tobatan gania emporan Allah Subhanahu wa taala pikir esa kita magkagan usi kedue pesuno yene ini nabdu yene pinne bangke umapate al qatl etina magpapate atau magburobiro atau mapate pinne besar sana bisa dalam kitab tu mapate bangke umapate pinne peteinun ga niya dusene si kauruk lain ng Allah Subhanahu wa taala petein wala sabi-sabi isuno duse haji tujuh Allah Subhanahu wa taala yene nian yene mapate umus umbul due sisiri indama atau anas atau haji yene mebetein piren duse mebetein tujuh Allah Subhanahu wa taala tubikot nabagoka Pamanti begbona ikut ek magiging ng buhat terus kita beto ka. Bisan penangkyaw kulang nangkyaw. Bisan penangkyaw kulang nangkyaw. Sumegwa pagpayam no lesi barangay ng buhat magpapate. Mapate. Lesi lahat ng buhat mapate. Lesi lahat ng buhat mapate sa mga bisan pe sa kanya. Piyong ko sino ko piyong ko box. Tahinang duse. Tahinang umbul duwe. Yene si megsyirik tujuh Tuhan yene mama patin si gali atus urus duk ine isa tagna maksiat tehinang turya tak bulak dunya ni akhirat kaisa medzina kirue mapate kitel lunangkyo ine maksiat tagna tehinang manusia turya tak pulak dunya nginjina atau nangkyo atau mapate tagna maasiat data dunya tehinang o data dunya mapate nangkan pesuno si ene dusene megsirik tujuh Tuhan te Rabbul Alamin ganya dusene sedih pesuno no senduele Natagna nehinang duse hininang Allah Subhanahu wa taala pulakin samian dunyahin us ininang ano ni manusia kagpini manusia ini Adam duk anak ne terus magpapati siya gupitay ini duangan li sa pagkine ini sa banda sinaga magkasabi jinki megjinki ero na nagkuito pepite besigite duman magpapatay sa duman sa ini duman sa ini bang peubas ko barangay bus ko barangay wek ko petay ko sabi ni
Sampai kejing pakai pejir bus tahu kan dok. Aku pakai doya, pakai saya. Nah, gak ada dia peg kurangan zaman le kue dok zaman tengah dok kue itu nekalan. Gania, dengan pabatay manusia sabi dok sumegwa pasal ini. Sebab kejing kaya berdua bisa rembuah. Kamay nembuain, gitu orang buain kamay nembuain. Bupay mantep ya, ina Rusia peg enwanin. Ina Rusia peg singkihan na ini. Mula-mula peg singkihan pium di kue nama. Nafsu. Dengan ini saya banding ini. Nakura dok arta. Nakura dok arta. Erwin, mula-mula bisan pe nakura. Pegawai na pasan arta bang nakura pakai pasal arta pakai arta betul arta dorong buat. Karena sedih. Arta aduh pakai bang nak kau pakai nakura ini arta ini sekau ni. Bagaimana kau nakura nak arta anu. Paman tebi. Bila Allah Subhanahu wa taala dalam Quran kemon manusia tu kita bolak bundinin asalnya umusnya ginantaw Tuhan duk rezeki lekini bang rezeki kuyan tepiu sikam sampai mata hatja kam bisa matang ento begitu dobi bang rezeki bisa untuk saya ngehirman langit nagi tapi itu aku injil pakai bekas umus tesa sikam rezeki bin si aku ne kaya ko sa pinapatay Tuhan samantara kay ubos rezeki kung ubos ko to ng gasto. Kaya naswerte kaya kita saya ko napsuin sabi ha. Biasan mo sayang kaya mo kita pinasalgayan na kaya tepiu rezeki bin si ako. Di sa tepiu rezeki kung sikap sabi ha. Kaya kita ndok rezeki ite. Kaya kita rezeki ite amar Allah subhanahu wa ta'ala gani kaya asal sampai mata kita ini Gusto kita ginanta para dengan tangan samya. Nasulay kita ko itong hai. Gai asal kami anten ineto pewete ere rezeki so eten samya. Terus ini pengedo tihin sampai binuus ini pinapatay wete atau biyan inado eten kanan samya. Magtamba-tamba da wala inu inetin. Histan bitu Allah subhanahu wa ta'ala. Gai. وما من دابة إلا وعلى الله رزقها. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemon kita ndak tak bola kini, amban manusia asal andang naubos ginanta wa Tuhan sikita rezeki dan minum kustutan. Nawai kita ko itu. Sumeku saya enggak dapat. Bang rezeki nian asitin kan tapi pusi injer nian gapa. Bang rezeki ko na tapi sikaan duk sikaan itu aku. Nadana ko kung kewon bi, dana ko zingkihon bi, asal saya kulit taban siya ako, asal ita man pagulong siya ko, luwan ko, may karayahan sa kapag mayor ko, asal anda ginantaw Tuhan. Luwan ako sa kapag barangay ko, anda ginantaw Tuhan. Luwan ako sa miyan rezeki ko, sa kapag buraga ko, aman ginantaw Tuhan. Luwan ako kapag siya ko maghadya, anda ginantaw Tuhan. Luwan ako kapag mastal ko, kapag ustad ko, kapag i-business, kaya anda nga asal sa iyan, ginantaw Tuhan siya ako sa mga rezeki ko. Sama na biyan. Nasi kita ka ay. Lusi kita bi, bang niya pelon sa tembuha, pinapati. Na buya ni harus andang ni alai ginanta wa Tuhan tujuye. Kasi nga do kita ni pe. Aswa siya kita manusia ay. Asal gay kita no. Niyan nasumegwa taman si kita to akan ni asal niyan bang niya dapat kita binte magsanday luha kita bang niya binte magpasipin. Tapi kano kita gay lambo ni sa malaman sampai mati kita. Si kedua kumpul dua ini dosa mapate insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dumen si kesebenalan bangsa kesempatan negara binisara. Binisara itu niya mapati manusia ko itu bisa ngara dosa na iyo sa mata-mata sa pinapati ng manusia. Kung sige kita hati itu. Ano dosa? Melingkan dia sa pinapati magkasari sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini komento sa melat sa meto may kisas. Sumay kisas ini. Kisasin epita si niyan mapate kagipin Allah subhanahu wa ta'ala ang nafsu bin nafs bang teo mapate gitesin melingkan bang teo mapate siwek isa bedan pinapate ito may kasaya tepite si zina tabi alane si kitel mo sinahin kaya papastaro zinahin yan dua perkala
bang zinahin abahi, mian etinen gite si zinahin kana sinanne sari-sari. Pagkahapap saray. Pagkagagal saraan bang pita si saray sa menuin. Bang zina mag-abay pagkasyabahi. Enen urong en. Allah subhanahu wa ta'ala pin ar-rajam. Siya. Ar-rajam. Urong nen. Duman pinurong ko 5,000 atau 10,000. Sige, katuhan ko kani alo. Tabasa ko 5,000. Sabi kani alo may pinta sa amin, pinesos sa amin, 100 atau magsinin, may pinta ka. Sabi, pag-abay, pag-isabay, ar-rajam enen. Pag-ibang makanak, pag-isamakanak, ini. Hindi ka magkatuwalay. Lubak. Al-jam, lubak. 70 o 80 lubak sa amin yan. Pag-i-arajam lay, pinapatay. Sampai mati, pinakilom. Pag-ibang lubak lay, pinakilom. Sumaynan si inin, sara para Allah subhanahu wa ta'ala yan. Ubus sila may ganuin, malangan sara lay, yan sara dalam kiuman. Lumanis at kita kuha ito. Mag-happen, sila, kita kuha ito kasi kita ka. Si may Afghanistan, may niya sa Pakistan, bang niya ang nagsinasya sa amin. Gana pagbisara pinapatay wede. Nang siningge makasali. Dumen ka o mamepetein. Dumen ka o mga lupakin sumegua qadiyan pinasara dalam lahat. Ito sa Saudi Arabia, kitawahan ko, bagas niya, wallahu alam ka, tabasa ko siya, magagisto siya ako, bang niya ito pinapatay. Bagas mapatay, hukuman ng pinapatay. Demikian magsina, sa amin kahalan ko ito, biyan gaya, gan arazam siya pinapatay, ito ito. Sumegua, kuingge, makin umabot pinapati, kasay pinapati. Sumegua, 10 duwe kadi metasain ni sabihan ang pandikura de sampai yan member nila 10 duwe kompleto. Banggay kompleto kaya menjadi pinapati. Ini mikirang ino yan. Tapi mana walau sikit pala yung pag-ina sa Tuhan yung magkos na meti. Hanggang sayin sa Tuhan. Sayin. Suway asal pagtekupan mo kemon may ano sa amin. Sa dalam itu mali. Sampai ilu segite na dia kita tahu kapag bagaimana mas radar sa Islam. Na may pin hadja sa amin sumagawa inuhin na etinan na sa ine basta dambo sa Allah subhanahu wa ta'ala basta sanyang hadja ko maling kinagbono etinan sinin niya to ini sa sumagawa dambo karang Allah subhanahu wa ta'ala. So abnen basta yan basta puwi saja pite perkara ni. Ang magpapatay ni muna sa niya. Ubus magpapatayin kayo sa mencari Allah subhanahu wa ta'ala ang nafsu bin nafs bang kayo mapatay sumaga pinapatay. Melingkan niya mencari binayaran. Nauna sa sini pinapatay dalam sarain, dalam Quranin niya inakahan kita wallahu subhanahu wa ta'ala samian gantaan ng bang kayo bang papatay pinagtuuran kaya makasari gana ipinne so ka mapatay so ka pinapatay ba to mapatay pinagtuuran gana duse so pinapatay sumay niya tepepete no gego manjari pinapatay sumegwa sumay ko magine magdiya magurong pinaay dayen na iyo sa ay dili ba sa amin so magsira ga niya dati bisan dalam Quran sabihan jirain duero yan pinne ar-rajam wal jalb sumegwa bang mapatay bang pinne tinuod sumay kay pinapatay o sara asa kay manjari diniyahan kay manjari inurungan sumegwa bang pinamapatay kay tepepete aksidente bisan aksidente inosente nga kitauhan riyan sumay kay ko makasari pinapatay sumegwa ay nagantiro sumay kay magurong sumay kay magurong sa amin mayroon lang sara dalam sa mepeke sa amin unta o piano sa amin na pag-ikuto naman kita mag-sara ko ito so nalagantaan isa yan so administrata ito pasal yene po ito magpapati si kani asabab magpapati si kani asabab inin ga niya bed ni siya Allah subhanahu wa ta'ala tinain niyan pag-dusi hadji si kedue dusi na pati pinapati no ubus pagkay no estalano sa webeng sa kisengkino na uspende pag karusin po berang sa dinildon bang siya bang pinitendo ko betutin kay mayurin kay barangay ato kay konsehalin kay ko basta tagi hadja ako hadja mo hindi berang ko sa kara bang sin so na problema ni berang ko sa nay gay manjari pinapagi manjari kay berang
Dia mencari kebenaran. Supaya ini besar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ini beda. Sini pinne. Dosa si kerue hajat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangke upinne mapatay mu'min pinipitainun asal mata-mata tuud nungana dosen Pero Allah subhanahu wa ta'ala bang pinne pagturan no sagatin na asal pilibain nungana sabab si Allah subhanahu wa ta'ala wajib pipitayin wayan pipitayin sa iyan asal kabayaan wajib mu'min pinipitainun pajazauhu. Ini atong mas ni. Dumen niyan ngurung tumbasin atau ngurung niyan dumen dahil kaya ki problema. Okay na mati no sudah kaya ka problema dahil kaya na on desin pula. Na on desin no mitay lay pagi no mati ahin. So ambat Allah subhanahu wa ta'ala na ngurungin. Siya ngurunganin dumen peka dumen ngurunganin mitay no lay. Usbana siya ka ngurungan Tuhanin. Tanda ka ususangakat ni kayo. Bang kayo magpapatay ka niya sa mata-mata sabab na mu'min pinipitay noon. Dahil kayo ususan na kayo magpiha usaha. Dahil kayo magpiha bayad. Kaya kayo niyan pinabayad. Ito ang kayo manjari tinanggap peduli Allah subhanahu wa ta'ala. So nagawa, Tuhanin niyan, ini hawaslot na si kayo, urungan na pe kayo. Pag ikaw magpipitay mu'minin ka na sabab na urungan na kayo. Hadiah, urungan na kayo tumbas, yene pinne jahannam ebut salama-lama ko magsirik lero hukuman no lilam narkacana. Kaya ka problema yung pihausahan. Bisan pite akademi dun sin no pagsabono no pagdiano sa amin pagkini pitay no kana dusen kana pasawan. Kani ka problema yan na sin no. Allah subhanahu wa ta'ala pajazauhu jahannam. Tuhanin mengurungan yene mepete mga dusen nila. Pinapatay witness ipuntuhan ng gara dusene si iye. Duklabi sa Allah subhanahu wa ta'ala gara dusene. Pepetay na sa abgana hitinin ine. Nakatani kag problema. Dene kayo pinaurong ng Tuhan. So nagwa, kao pa inurungan Tuhanin. Pajazauhu jahannam. Inurungan pa kayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ine pagurong Tuhan kayo. Yene pin tagnatag na ebut. Ebut ine anakati. Khalidan salama-lama. Lede butli. Si kaisa, pangurong Tuhan kayo. Sabi na, mapatay kayo ka na sarap le. Pwede no yan ipuntuhanin magkahanag tudyo ton pwede nila sa amin, mga sarap le. Gana do siya na tudyo ka, saban may barangay atau saban may yan kay Gino le, kay Ingito le sa amin, saban na sabi. Saban na ini, pagpapatayan mo ay. Pwede no nga sabab. Nga do arta no ga, ng arta no ga, do yan anda no ga, do ini sa amin nga, ano ka, pwede no sa ini sa mata-mata at sa lagata tuod nung anak dosen sa amin sigaw nakakani ko dosen pero Allah subhanahu wa ta'ala urungan tepetiyo inurungan pe Allah subhanahu wa ta'ala ti ayatan pajazauhu inurungan pe Allah subhanahu wa ta'ala ine tumbas ine ebut kita sana subigo ebut lai pangargagan kakkal manusia ini dalam ebut sana lama si kaisa si kedua wa ghadiba Allahu alaihi duk taamut lana siya law kiamat dalam ebot na yun duk iras na Tuhan yung tujuin sebab ini sebab nagkalakwan na mipitay legani ako sa inyo ebot na dalam ebot pinakalo mo Allah subhanahu wa ta'ala duk kinabunsihan ko Allah subhanahu wa ta'ala si kedelo wala na huduk sampai pinaglaing na dalam ebot pinagmurkaan ko Allah subhanahu wa ta'ala ebot dalam ebot na ini tumbas manusia mapatay gani kasawaman na gana kung saan na tinutudwan inurungan ng Tuhan narka hadiah ang Allah subhanahu wa ta'ala tumbas kakalay na nabutlay paglay na nabutlay pinakaldum ng Allah subhanahu wa ta'ala tek ka na istratuhanin siya ina istratuhanin siya sampai pinaglaanatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabutlay وعد له عذابا عظيما dok ini pe nugata Allah subhanahu wa ta'ala sihib ini sahaj-haj ini yan azab atau siksa amar Allah subhanahu wa ta'ala ini kisah narkala ibutle keruwe bunsi Tuhan le sampai pinaglaan at Allah subhanahu wa ta'ala so nagawa yero hinapusan
La ada Allah subhanahu wa ta'ala tujuyehin yerwi ene butle selama-lama gene peluas gene penekelu ambandel gene penepati ambandel butle Allah subhanahu wa ta'ala bisan pasaing ge tegel na lai bisan pasaing ge nyan awak dalam butle bang ni si pinte mate okay ne semua kai elu penekelu mi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ebut wal iyad billah nyan sikitelu yene pasal nagduse mula-mula pag ine semakin sa anu tu balik si manabalik me ine pasal duse lelar pede ine misia na murahan pagpain si manabalik kaya tinen continue te balik bisaratu bisan dana na inun satu dengan pagkatanu pagino te bisano inu te anu rule mian na murahan insyaallah bangpain kita bi ine ligan wallahu subhanahu wa taala gege bi kita syirik mati kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dalam kita tauhid dalam kita ibadat bang berisan kita di inaligo ng Tuhan gay kita makapati sigana asawan ni sama Allah subhanahu wa ta'ala duk demikian sa kutip sanati bisikitelo yene tinan behel kita amal kita pagsina sa pulit perkalain at tinahadjat wa nahadjat demikian po sa Allah subhanahu wa ta'ala hada wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin